Нацыянальны хіт-парад далучаецца да эфірнага марафону тэлеканала «Беларусь-3». Я Ольга Сацюк, усім прыхільнікам беларускіх мелодый. Кажу прывітанне! У нас, дарэчы, мелодыі мала таго, што беларускія, дык яшчэ і спрадвечныя, аўтэнтычныя, гучаць яны ў апрацоўцы сучасных, таленавітых аранжыроўшчыкаў. Ну, дзе вы такую прыгажосць яшчэ пачуеце? Правільна, нідзе. Так што уладкоўвайцеся так, каб вам было зручна спяваць, танцаваць і, вядома ж, галасаваць. Я жадаю ўсім выключна станоўчых эмоцый. Кожную нядзелю з нашай музычнай абоймай вылятаюць адразу 5 песен. Мне, прызнацца, вельмі шкада з імі развітвацца. Бо, як па мне, яны ўсе выдатныя. Але іх лёсам распараджаецеся вы. І вось каго мы на працягу як мінімум тыдня не ўбачым, не пачуем. Адправіць на адпачынак магутных сельскагаспадарчых жывёл вымушана Зоя Сахончык. Нічога, усяму свой час. Успомніце мае словы, як зіма на вясну павернецца. Яны тут як тут, хаця, вядома ж, Зоя, мы з радасцю і раней сустрэнемся. Ой, з-пад гары, ой, да з-пад кручы, дай рыпяць, дай скрыпяць, скрыпяць возы душы. Скрипять возы тучи. Возы скрипять, дай трашать яма, дай волы, волы идут с дома, дай волы, волы идут с дома. Находзілася ў полі пры лужочку і Наташа Бекетова. Зараз у яе ёсць магчымасць іншымі справамі заняцца. А спраў гэтых, згадзіцеся, у кожнага з нас рабіць, не перарабіць. Ой, у лузе пры лужочку калыхала дзяўчыначка сына й дочку. Калыхала дзяўчыначка сына й дочку. Калыхала, дай казала, да чаго ж я маладая дачакала. Посадила розу, кветку я назвяла. Казаченька, казаченька, позна ходзіць, чарнаброву дзяўчыначку з ума зводзіць. Сеў ён на коня, звёў яе з ума. Заставайся, дзяўчыначка, адна. Заставайся, дзяўчыначка, адна. Хочаш добрага ўраджаю, пільна сачы за пасевамі. Такую параду далі Вытарыела Майсурадзе і ў навуковы даследчы інстытут па вырошчванні рэдзькі на пэўны час адправілі. Чакаем Тарыела са справаздачай і з багатым ураджаем карыснай гародніны, вядома ж. Біла жонка мужика, рукавы закасаўшы, а ён яе перапросіў, ды шапачку зняўшы. Дзякуй табе, міла, што ты мяне біла. Куплю табе гарніц мёду ды шкляначку піва. Куплю табе гарніц мёду ды шкляначку піва. Сею рэдзьку, сею рассяваю. Я не буду рэдзьку есці, на зіму схаваю. Я не буду рэдзьку есці, людзі кажуць горка. Я не буду жаніць
Спадзяйцеся, будзе біць жонка. Пакідаюць наш хіт-парадны дом прыгажуні з гурта «Топлес». Абставіны вымагаюць канцэртныя касцюмы памяняць на дзеянне мужных змагароў з агнём. Дзяўчаты, мы ў душы з вамі. Горіла сосна, палала, під нею дівчина стояла. Під нею дівчина, під нею дівчина, під нею дівчина стояла. Під йою дівчина стояла, русую косу чесала. Русую косу, русую косу, русую косу чесала. Горіла, горіла сосна, ще й треска. Тепер я невестка, ваша невестка. Горіла, горіла сосна, ще й треска. Тепер я невестка, ваша невестка. Невестка. Не хапіла вашых лайкаў і Алёне Гарбачовай. Прашу і паклоннікаў, і артыстку глыбока ўздыхнуць, пасля павольна выдыхнуць і рыхтавацца да чарговага раўнда музычнага батла. Ой, Боже, Боже, нашу я родилася. Нема того дня, щоб я не журилася. Нема того дня, щоб я не журилася. Ты мой кавалер, я твоя девка красная. Ты всю ночь гулял, я твоего коня пасла. Пасвила коня с вечора и до полночи. Напала роса на мои карие очи. Ну а зараз я з радасцю абвяшчаю лонг-ліст нашага хіт-парада. У ім тыя, хто гатовы змяшаць стройныя рады хіт-парадных старажылаў. Шчасліўчыкі тыдня, які далучаюцца да хіт-параднай абоймы. Паклоннікі Анатоля Длускага, лікуйце! Бліскучы расказчык, таленавіты выканаўца зноў з намі! А вось як надоўга залежыць выключна ад вас. Оженился старый дед, узел девку 20 лет. Ой да-да, ой да-да. Стали класть и сено спать, а старого не видать. Ой да-да, ой да-да. Отзывается он с печи, я погрею свои плечи. Ой да-да, ой да-да. Погрел плечи, погрел спину, я вышла на хвилину. Ой да-да, ой да-да. Погрел плечи, погрел спину, я вышла на хвилину. Ой да-да, ой да-да. Ой, беда, беда, калишонка молода, на печи старый сидит, на молодок не гляди. Ой, беда, 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 калишонка молода, на печи старый сидит, на молодок не гляди. Толькі дзверы адчыніла, там чакае ўжо Даніла. Ой да-да, ой да-да. Цалаваліся на ганку, дзед на печы спаў да ранку. Ой да-да, ой да-да. Высцянулі вам урок, каб не бралі вы дзявок. Ой да-да, ой да-да. А
Абярыце па плячы, каб сядзела на пячы. Ой, да-да, ой, да-да. Абярыце па плячы, каб сядзела на пячы. Ой, да-да, ой, да-да. Ой, бяда, бяда, калі жонка малада, на печы стары сядзі, на малодак не глядзі. Ой, бяда, 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 калі жонка малада, на печы стары сядзі, на малодак не глядзі. Ой, бяда, бяда, калі жонка малада, на печы стары сядзі, на малодак не глядзі. Ой, бяда, 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 калі жонка малада, на печы стары сядзі, на малодак не глядзі. На печы стары сядзі, на малодак не глядзі. Хто чараваў на прыгажосці талент, хто мару сваю маляваў, каб візуалізаваная яна абавязкова здзейснілася. У вас усё атрымалася, гурт Беатрыс у лонг-лісце. Хуценько подрыхтовали долони, на лик 3 будем аплодировать. Раз, два, три. Горячими аплодисментами витаем Ольгу Вронскую. Каля млына, расцвела калина. Там дзяўчына ваду брала, сама чарнабрыва. Там дзяўчына ваду брала, сама чарнабрыва. Я набрала, брала
пускае на вулицу, кажа молодая. Пусти, маці, погуляць, і я не забаўлюся. Як запее першы певень, я домой вернуся. Пяе певень, пяе другі, а кура сакоча. Кліча маці вечеряці, а дочка не хоча. Кліча маці вечеряці, а дочка не хоча. Вечерайте, батька з маті, вечерайте самі, бо уже мне надоело вечерать із вами. Бо уже мне надоело вечерать із вами. Батька добрий, а маті лихая, не пускає на вулицю, каже молодая. Пусти, маті, погуляць, і я не забаўлюся. Як запее перший певень, я домой вернуся. Батька добрий, а маті лихая, не пускає погуляць, каже молодая. Пусти, маті, погуляць, і я не забаўлюся. Як пропее перший певень, я домой вернуся. Як пропее перший певень, я домой вернуся. У чорным пакоі стаяў чорны стол. Ой, што гэта я? У дзяцінства пацягнула, а ўсё за Інгі. Цікава, а якія у вас думкі з'явяцца, яе ўбачыўшы, і песні ў яе выкананні пачуўшы? Глядзіце і слухайце. Ой, чорная, як тая чарніца, з ким на ўсё жыццё я мушу парадніцца. Чорна была чорна, не было мне пары, ты со мною, хлопцы, я дожджавыя хмары. Бо я така чорная, бо я така чорная, бо я така чорная, як тая чарніца. Бо я така чорная, бо я така чорная, бо я така чорная, як тая чарніца. Я червону стужку коси заплятаю. Где ж ты, мой коханый, я тебя познаю. Девка я хороша, добра работница, только с непригожим мушу папа породниться. Бо я така чорная, бо я така чорная, бо я така чорная, як тая чарніца. Бо я така чорная, бо я така чорная, бо я така чорная, як тая чарніца. Весялуны, бразды далучаюцца да музычнага спаборніцтва. Звычайна іх энергетыка ніколі не пакідае абыякавым. Паглядзім, што будзе гэтым разам. Хотят, поедем до дому,
ужывецца ў музычны бой. Аб'яўлена, зараз я пераходжу да абвяшчэння імёнаў тых, хто, дзякуючы вам, шаноўныя меламаны, атрымае зайздросную пазіцыю нацыянальнага хіт-парада. Такім чынам, гарачая дзясятка хіт-парада. У марскую вандроўку мінулым разам запрасілі нас Вольга Змурчык і Аляксандр Саванец. І так сталася, што ўсе месцы ў каютах імгненна занялі нераўнадушныя паклонікі. Пашчасціла ж вам, Оля і Саша, вы ў абойме на 10-й прыступцы. Щодрий вечір, добрий вечір, ой да святий вечір. Там лежала кладка, лежала кедрова. Щодрий вечір, добрий вечір, ой да святий вечір. Христова Маті ризи поласкала. Щодрий вечір, добрий вечір, ой да святий вечір. Тож гетія ризи, буде правнаті. Щодрий вечір, Магутнае нябеснае свяціла, магутным святлом шлях Сяргея Мацеюка свяціла. З чым мы Сяргея віншуем. Так трымаць усіх, хто мае дачыненне да поспеху артыста. Лесом Сонька котится, Ванечка у мамульки просится. Пусти, мамулька, на ночь одну, завтра к обеду приеду. Скриню, пяре
бэнд «Неруш» застаецца ў абойме, а тое, што некалькі пазіцый згубіў, дык гэта справа папраўная. Хочацца верыць і ў «Неруш», і ў яго прыхільнікаў. «Неруш» 8-й хіт-парадны радок. Ми на горі, два дубки, ми на горі, два дубки, ми на горі, два дубки, ой, на горі, два дубки, ой, на горі, два дубки, присишлися до копки, ой, на горі, два дубки, не сишлися до копки. Ветер в дубах хистает, ветер в дубах хистает, ветер в дубах хистает, хистает, хлопець дівку питає. Ой, дівчина, чия ти, ой, дівчина, чия ти, ой, дівчина, чия ти, чи пойдеш ти гуляти? Ой, дівчина, чия ти, чи пойдеш ти гуляти? Чи пойдеш ти, чи пойдеш ти, чи пойдеш ти гуляти? Не питайся, чия я, не питайся, чия я, не питайся, чия я, вийдеш ти і вийду я. А я у батька один сын, а я у батька один сын, а я у батька один сын, погуляв би хоть би з ким. А я у батька один сын, погуляв би хоть би з ким. А зараз вітаем тры дастойных прадстаўнікоў Брэшчыны. Александра Гайдук, Александр Сухараў, Руслан Мусвідас. Для вас у нацыянальным хіт-парадзе, можна сказаць, усё толькі пачынаецца. З 7-га месца трымаем кулачкі. Я, як прадстаўніца таксама гэтага рэгіёна, ды аж да болю ў пальцах. За синичками, за новенькими стояла ложа с подушечками. А на тым ложы кавалер гожы, а сам бяленькі, а вуз чарненькі. А у вашей хате ты сам Бог ходит, житечка родит. А у вашей хате ты сам Бог ходит, житечка родит. А сам даленький, а вуз чарненький, вусами свисне, плячима стисне, вусами свисне, плячима стисне, на девку гляне, серденько вяне. А у вашей хате ты сам Бог ходит, житечка родит. А у вашей хате ты сам Бог ходит, житечка родит. А ты ведаешь, пане гаспадаре, что в вашей хате ты сам Бог ходит. А у вашей хате ты сам Бог ходит, житечка родит, урадливое, голосистое. А у вашей хате ты сам Бог ходит, житечка родит. А у вашей хате ты сам Бог ходит, житечка родит. А у вашей хате ты сам Бог ходит, житечка родит. А у вашей хате ты сам Бог ходит,
свае справы ў бок, устаём, крыху разамнёмся і як тупнем на памосце разам з Ганнай Зайцевай і Сафіяй Стапюк. Пасля тупаў вы, дзяўчаты, адпачыць адпраўляйцеся на 6-ю хіт-парадную прыступку. Тупу-тупу на помосте приехали до вас гости. Не старые, не малые, коляднички удалые. Добрый вечер, щедрый вечер. Добрый вечер, щедрый вечер. Добрый вечер тому, хто у гэтым дому дому. Мы самі собою з детьми и жаной. Столы застилаем, коляды справляем. Столы застилаем, коляды справляем. Добрый вечер, щедрый вечер. Дай, дзяўчына, пироги. Не даси нам колбасу, то я хату разнесу. Добрый вечер, щедрый вечер. Добрый вечер, щедрый вечер. Добрый вечер тому, хто у гэтым дому дому. Мы самі собою з детьми и жаной. Столы застилаем, коляды справляем. Столы застилаем, коляды справляем. Возьми, дядька, ножик острый, отрежь сало, кусок толстый, отрежь сало, коля спины, капдалися, добра свинья. Добрый вечер, щедрый вечер. Добрый вечер, щедрый вечер. Добрый вечер тому, хто у гэтым дому дому. Мы самі собою з детьми и жаной. Столы застилаем, коляды справляем. Столы застилаем, коляды справляем. 5-е месца яго займае яшчэ адзін дуэт. Гэтым разам дуэт хіт-парадных старажылаў. Ну, ёсць якія-небудзь меркаванні, што за ён? Падказка. Песня ў яго выкананні агонь. Ну, праўда, класная песня. Ну і выкананне са знакам якасці. А не гадайце, гэта Дмітрый Карась і Вольга Сацюк. Ой, Лявоніха, ніжонка была, немытую мне кашульку дала. Не мытую, не качаную, у суседа позычаную. Говорили на мяне, ты маладу, что я делка, ды дзіця прывяду. Што там удало в дірка, як я вышла, што Дунай дзелка. Лявоніха, Лявоніха, дзякуй Богу ты за дар Божы, што ў мяне ды мужик Божы. Ён мяне не б'е, не карае. Хай моя білая гуляє. Гуляй, гуляй, моя миладушка, будет тебе пухова подушка. Гуляй, гуляй, моя мила пані. Попрадутся кудилечки сами. Змеетрок я на рынку была, змеетрок я мядочек пила. Змеетрок моя душачка, змеетрок говорушачка. Лявоніха, Лявоніха. Ой, Лявоніха, ніжонка была, немытую мне кашульку дала. Не мытую, не качаную, у суседа позычаную. Лявоніха, Лявоніха, Лявоніха.
календары студень, а мы да вас, дзяўчаты, з прапановай. Давайте пачынаць вянкі плесці на Івана Купалу. Па рацэ пускаць будзем. З чаго плесці, пытаецеся? А вось тут ужо выпускаем на волю крэатыў і фантазію. І хай дапаможа нам песня ў выкананні Вольгі Плотнікавай. Яна, дарэчы, сёння ў рэйтынгу 4-я. На Ивана Купала я всю ночку не спала. Ой, Люшеньки, ой, люли, я всю ночку не спала. Я всю ночку не спала, двух сыночков родила. Ой, Люшеньки, ой, люли, двух сыночков родила. Ивана Купала, ты всю ночку не спала. Ой, Люшеньки, ой, люли, ты всю ночку не спала. Ты всю ночку не спала, двух сыночков родила. Ой, Люшеньки, ой, люли, двух сыночков родила. Двух сыночков родила, сама имя им дала. Ой, Люшеньки, ой, люли, сама имя им дала. Сама имя им дала. Ивана да Василя. Ой, Люшеньки, ой, люли, Ивана да Василя. Ивана да Василя, ты у ножці спалила. Ой, Люшеньки, ой, люли, ты у ножці спалила. Ей! Ивана Купала, ты всю ночку не спала. Ты всю ночку не спала. Двух сыночков родила. Двух сыночков родила. Сама имя им дала. Сама имя им дала. Пераходзім да ўрачыстай цырымоніі ўзнагароджання. Бронзавы медаль па выніках глядацкага галасавання атрымлівае Анатоль Ярмоленко. Засумавалі паклоннікі безнароднага артыста. Сабраліся грамадой і як узяліся галасаваць. Ну што тут можна сказаць? Малайцы! Темна ночка, дыня видная, головачка моя бедовая. Где ж я буду ночку ночевать? И что ж я буду ды вечерать? Капустину, дай лебедину, щуку, рыбу, дай на шатырину. Темна ночка, дыня видная, головачка моя бедовая. Где ж я буду ночку ночевать? И что ж я буду дай вечерать? Пущу коня, дай на долину, покуль конь мой напасется. Шельма девка нагуляется, шельма девка нагуляется. Яшчэ казак, дай не проспаўся, пришла мила, ты разбудила. Устань, устань, мой казачок,
дівченька, казаки йдуть, то коня возьмуть, вороненька, тебе заб'ють, молоденька. Коня возьмуть, конь другий буде, тебе заб'ють, то мне жаль буде. Темна ночка, да и не видная, головочка моя бедовая. Где ж я буду ночку ночевать? Что ж я буду дай вечерать? Борьба обострается, почути разгораются, на другую приступку пьедестала вздымается. Александр Патлис никому и на день не покинул на сярэбраны медаль. С такой падтрымкай, я вам скажу, асабіста мяне гэта не здзіўляе. Ой, у полі стоїть верба, побач криниченька, девка коніка вяде, стрене казаченька. Девка коніка вяде, стрене казаченька. Стоїть калина бела за криницей, а любить казака та молодица. Стоит калина бела за криницей, а любить казака та молодица. Любить казака, молодица. Любить казака, молодица. Коник п'є холодну воду, а казак співає, а дівчина казаку в очі заглядає, а дівчина казаку в очі заглядає. Стоїть калина бела за криницей, а любить казака та молодица. Стоит калина бела за криницей, а любить казака та молодица. Ой, у полі криниченька, з бережку водиця, покахала казака, добра молодица. Покахала казака, добра молодица. Стоит калина бела за криницей, а любить казака та молодица. Стоит калина бела за криницей, а любить казака та молодица. Ну вось, дзявятка абвешчана, давайте яшчэ разок паглядзім, як размеркаваліся месцы на гэтым тыдні. Там ляжала кладка, ляжала кедрова. 10-е месца Вольга Змуршчык, Александр Саванец. Добрый вечер, ой да святый вечер. За лесом Сонька котится, Ванечка у мамульки. Сергей Матяюк, 9-й радок. Пусти, мамулька, на ночь одну. Завтра к обеду приеду. На горы два дубки, Фольк-бенд «Неруш», 8-й. ой, на горы два дубки, зійшлися до кубки. За
тенечками за новенькими. Александра Гайдук, Александр Сухаров, Руслан Мусвидас. Сёння сёмыя. Кавалер гожий, а сам бяленький, а вуз чорненький. Тупу-тупу на помосте приехали до вас гости. На шостым месцы Ганна Зайцева и София Остапюк. Добрый вечер, щедрый вечер. Добрый вечер, щедрый вечер. Ольга, дякую Богу, ти Дмитрий Карась, Ольга Сатюк у рейтингу 5-я. Ён мяне не б'є, не карає. Хай моя белая гуляет. Я всю ночку не спала. Ольга Плотникова, 4-я. Олюшеньки, ой, люли, двух сыночку родила. Темна ночка, дня видная. 3-е место Анатолий Ярмоленко. Где ж я буду ночку ночевать? Что ж я буду ды вечерать? Ой, у полі стоїть вверх. Серебро у Александра Патлиса. Женька, девка коника вяде, стрельне казаченька. И ось яна, самая жаданая прыступка. Першая падборныя апладысменты, якія пераходзяць у авацыі. Залаты медаль уручаецца Зінаідзе Фурор. Выйду я на гору, на крутенький бережок, гляну я на воду, там корабличок плывет. Золотые веслы заблистали над водой, беленький малойчик. Что ж смеешься надо мной? Была б жая девка, я б на улицу пошла. Была б я удовка, в пирушечках была. Ты ж меня покинул, не девицы, не удовой. Ты ж меня покинул, все из разбитой головой. Ой, Бог тебе накажа, все несчастною судьбой, несчастной судьбою. Все нелюбою женой. Была б жая девка, я б на улицу пошла. Была б я удовка, в пирушечках была. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
падтрымаць удзельнікаў хіт-парада можна і трэба на сайце трыбеларусь.бай. Слухайце лепшае і галасуйце. У нас на сёння ўсё, а для вас усё толькі пачынаецца. Да сустрэчы праз тыдзень.